mu ndege yihariye private jet n'itsinda ry'abandi banyacyubahiro barenga 6 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari mu gihugu cya Algeria ahari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Iki gihugu perezida Kagame yasuye nicyo gihugu kinini ku mugabane wa Afurika wose. Ese umubano w'u Rwanda na Algeria umaze igihe kingana gite? Ese iki gihugu kibyibushye kuruta ibindi muri Afurika ni ibiki bindi kizwiho ku ruhando mpuzamahanga? Ese ko Algeria ari igihugu cy'Abarabu ubundi tubona abaturage bangahe? Muri make amateka ya Algeria nyakubahwa perezida Kagame yasuye na yahe? Ese itsinda ry'abayobozi batanu mu nzego nkuru z'u Rwanda baherekeje perezida Kagame muri Algeria ni bande? Bavuze iki mw'ijisho ry'umusesenguzi mu by'umubano w'amahanga n'ubutwererane by'ibihugu. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze ku Ntsinzi TV. Ngendi Isaac Neza. Saa 8:36 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda, saa 7:36 ku isaha ya Algeria muri Algeria, nibwo twabonye amafoto akeye nk'ibisanzwe ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter rwa Presidence y'u Rwanda ruherekejwe n'amagambo agira ati: Perezida Kagame yageze mu gihugu cya Algeria ahari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 ku butumire bwa mugenzi w'icyo gihugu Abdelmajid Tebboune. Muri video ngufi dukesha ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cy'u Rwanda RBA, Perezida Kagame acyuruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya H.E Boumediene giherereye mu murwa mukuru wa Algeria ari Alger mu Gifaransa cyangwa se Algiers mu Cyongereza. Byari ibyishimo n'ubwuzu ubwo nyakubaha Abdelmajid Tebboune perezida wa Algeria yamwakiraga n'itsinda ryamuherekeje ririmo ambasaderi Dani Munyuza, akaba ari nawe ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Misiri, akaba anahagarariye u Rwanda muri Algeria, Libya, ukongeraho n'igihugu cya Oman kiri ku mugabane wa Aziya, kikaba gituranye n'igihugu cyitwa Yemen na leta y'Abarabu ya Qatar. Perezida Kagame kandi yaherekejwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ingabo Bwana Marizamunda Juvenal, Minisitiri w'ikoranabuhanga no guhanga udushya Madame Ingabire Paula Musoni, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano Bwana Aimable Havugiyaremye na Bwana Mauro de Lorenzo, Executive Director Strategy and Policy Council SPC mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ntarava ku itsinda ry'abanyarwanda baherekeje nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Algeria, nyemererana nashimire protocole nabo bahungu n'abakobwa bashinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'u Rwanda Republican Guard, abenshi tuzi ku izina ry'abajepe, nabo bari maso bafunze bwuma bakora akazi kinyamwuga nk'uko babyiyemeje. Ku ruhande rwa Algeria ari nabo batumiye u Rwanda bakiriye Perezida Paul Kagame neza, maze mu muco mwiza w'Abanyalgeria bamutura indabo nk'ikimenyetso cy'ikaze no kumwereka ko bamwishimiye. Akarasisi k'ingabo za Algeria kiyeretse kakira Perezida Kagame, maze amajwi y'ibyuma by'umuziki bicurangwa n'itsinda rya muzika y'ingabo za Algeria barahanika bati: Rwanda nziza igihugu cyacu, bungamo baririmba n'indirimbo yubahiriza igihugu cyabo ariyo Kasamani. Ku munsi wa mbere w'uruzinduko muri Algeria, Perezida Kagame yasuye urwibutso rwa Makam Ekahid ruherereye mu mujyi wa Alger, anunamira intwari zaguye mu ntambara yo guharanira ubwigenge bwa Algeria ziruruhukiyemo. Algeria ni igihugu cy'ibigwi n'ubuhangange buhambaye bituruka ku muhate n'ubutwari bw'Abanyalgeria. Algeria ni igihugu gifite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 2,381 na 741, bivuze ko bunini bwayo bukubye bw'u Rwanda inshuro 91. Algeria ni kimwe mu bihugu by'Abarabu byo mu majyaruguru ya Afurika bizwi nka Pays de Maghreb. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, ibarura rusange ry'abaturage ryerekanye ko Algeria ituwe n'abaturage miliyoni 46 n'abantu 700. Ugereranyije abaturage b'u Rwanda urasanga Abanyalgeria baruta Abanyarwanda inshuro 3. Icyakoze nubwo ari benshi kuruta twebwe Abanyarwanda, ni bake cyane ugereranyije n'ubutaka bw'igihugu cyabo. Ni bake cyane kuko bafite igihugu kinini bakagira abaturage bake pe. Ibi nabyo ni ubukungu buhambaye, kuko kugira ubutaka bunini budatuwe byongera ubukire bw'abaturage bawe. Aha ngeze ushobora kuba utahumvise neza, reka nguhe urugero. Ibaze nk'u Rwanda uko rungana tubyitse tugasanga rwikubye 3. Ni ukuvuga ngo byaba bihaye ubukire Abanyarwanda benshi, kuko umurima usanzwe uhingamo waba wikubye inshuro 3. Ikibanza utuyemo cyaba kikubye inshuro 3. Ahubatse amavuriro, amashuri, amasoko n'insengero baba bafite ibibanza byikubye inshuro 3 n'ibindi. Reka mve mu by'ubutaka nongere nsubire muri Algeria. Umurwa mukuru wa Algeria ni Alger, niwo mujyi munini kandi utuwe cyane muri iki gihugu, kubera ko utuwe n'abaturage miliyoni 2,364 na 230 nk'uko ibarura rusange ryo mu mwaka wa 2008 byabigaragaje. Algeria ituwe n'abaturage b'Abarabu bafite uruhu rusa n'umuhondo uvangiye umutuku muke. Ururimi ruvugwa cyane muri Algeria ni Icyarabu, gikurikirwa n'ururimi rwitwa Tamazight, hakaza Igifaransa, Icyongereza n'Icyesipanyol. Algeria yizihiza umunsi w'ubwigenge tariki 5 z'ukwezi kwa 7 buri mwaka. Kuri iyi tariki nibwo Abanyalgeria bari bigobotoye ingoyi y'ubukoloni bw'Abafaransa. Hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 mu 1962. Ni tariki yenda guhura neza n'itariki u Rwanda rwahereweho ubwigenge, kuko twe ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 mu 1962. Ubwigenge bw'Abanyalgeria babubonye nyuma y'intambara ikomeye cyane yamaze imyaka 7 n'amezi 5 barwana n'Abafaransa, ndetse byaje kugezaho ubombi bicaye basinya ko Ubufaransa butashye iwabo Algeria ikigenga. Ni amasezerano yasinywe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 mu 1962. Aya masezerano azwi ku izina rya Accord de Vienne.
aha Evia ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Aya masezerano kandi ni nayo yashyize iherezo ry'ubukoloni bw'imyaka 132 Abafaransa bari bamaze babyinagaza Abanyalgeria. Intambara yo kurwanira ubwigenge bwa Algeria yari ishyamiranyije abasirikare 130 by'Abanyalgeria n'ibihumbi 400 by'Abafaransa mu myaka 7 n'amezi 5. Leta ya Algeria ivuga ko hapfuye abaturage bayo basaga miliyoni n'igice, gusa Ubufaransa bwo buvuga ko ibyo ari ugukabya, ngo hapfuye Abanyalgeria hagati y'ibihumbi 300 na 400. Iby'imibare byose imbitindaho kuko niyo umuturage umwe w'umusivile wishwe abarenganye ntakwiye kwicwa. Itegeko nshinga rya Algeria rivuga ko idini ya Islam, imyemerere y'Abarabu n'amamazayite kari byo musingi w'umwimerere w'Abanyalgeria. Itegeko nshinga rikongera riti Algeria n'ubutaka bwa Islam, igihugu kiri muri Maghreb, igihugu cy'Abarabu giherereye ku nyanja ya Mediterane kandi kiri ku mugabane wa Afurika. Iki gihugu cya Algeria cyaswenanye kuba Perezida Paul Kagame ni igihugu gikiza cyane kuva mu mwaka wa 2011 nk'uko bigaragazwa na PNUD, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere. Algeria ni cyo gihugu gifite igipimo cy'iterambere cy'abantu kiri hejuru kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2021 Minisiteri y'ingufu n'amazi muri Algeria yatangaje ko bafite ingomero zitanga ingufu z'amashanyarazi 80 ikora neza cyane n'izindi 5 ziri gutunganywa. Algeria ifite imigezi 7 minini cyane isha hagati mu gihugu, igenda yisobeka mu misozi ikabyara utugezi duto duto natwo tugatembera rwagati mu gihugu. Nkivuga iby'amazi, Algeria ni igihugu gikora ku nyanja ya Mediterane ndetse mu murwa mukuru wayo Alger wubatse neza ku nkombe y'iyi nyanja. Ni inyanja iri mu majyaruguru y'iki gihugu, aho yambuka guhita utunguka ku bihugu bitatu by'ibirangirire ari byo Espagne, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Ibi mvuze urabyumva neza, ninongeraho utu tuntu. Ubwato buvuye muri Algeria buzamuka bujya i Burayi, ku ruhande rw'ibumoso butunguka ku mijyi ya Seville, Granada, Valencia na Barcelona. Iyi ngiyi niyo muri Espagne. Wazamuka wahuranyije inyanja ugatunguka mu mujyi wa Marseille yo mu Bufaransa, wazamuka ugaca iburyo ugatunguka mu mijyi ya Rome na Florence yo mu Butaliyani. Algeria ubwayo n'ubunini bwayo butuma ihana imbibi n'ibihugu byinshi. Mu majyepfo ya Algeria hari igihugu cya Mali na Niger, iburasirazuba hari Tunisia na Libya, mu burengerazuba hari Maroc na Mauritania. Amajyaruguru yo wabyumvise ko hari inyanja Mediterane, wambuka ugatunguka i Burayi. Imiterere ya Algeria ikora ku nyanja biha ubukungu bwinshi kuko igihugu cyinjiza amafaranga menshi aturutse mu mirimo ikorerwa muri inyanja, kinjiza kandi amafaranga menshi y'ubukerarugendo bwo mu mazi, yinjiza amafaranga menshi y'abakerarugendo bazi wabo byoroshye bavuye i Burayi kuko baraturanye, binjiza amafaranga menshi kandi avuye mu bikomoka ku bucuruzi bw'amatungo aba mu nyanja nk'amafi n'ibindi. Algeria ikiza mutunzi kamere n'ububiko bwayo gaze na peteroli. Akenshi ibicukurwa biboneka mu majyepfo y'igihugu nk'uko ikigo cya leta gishinzwe ibya peteroli Sonatrach kibitangaza. 67% by'ububiko bwa gaze na peteroli biri mu turere twa Oued Mia na H.E Mesudi. Gazi boneka hitwa H.E Laimer, naho peteroli y'amavuta y'ibikomoka kuri peteroli bikaboneka cyane ahitwa H.E Mesudi. Nta myaka yishira iri hejuru y'ibiri muri Algeria hatabonetse ahantu hashya hari umutungo kamere munsi y'ubutaka. Mu mwaka wa 2009 habonetse gaze mu turere twa Tabankot, Bekal, Timimon na Regan. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Algeria nabwo buri mu zamura ubukungu bw'iki gihugu cy'Abarabu. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Algeria burihariye kandi burimo amoko menshi arenga 30 y'amabuye ahacukurwa. Iki gihugu gifite n'ubundi butunzi bukoreshwa mu myubakire. Haboneka ibyitwa gypse, kalikair, umucanga, ibumba, dolomi ndetse naho bacukura ibikoresho byifashishwa mu gukora sima. Ntangira iki kiganiro nakomeje ku buryo abasirikare ba Algeria barwanya intambara y'imyaka igera ku 8 bakageza Ubufaransa kukwemera ko igihugu kigenga. Izi ngabo rero zahise zirema igisirikare n'aka kanya gikomeye cya kindi bavuga ngo ni igisirikare kiryana. Ingabo za Algeria zikomoka ku ngabo z'urugaga rw'ingabo za rubanda Armée de Libération Nationale zarwanya urugamba rwo kubona ubwigenge. Ubu zitwa ingabo za rubanda z'igihugu ANP. Ingabo za Algeria zirimo ingabo zirwanira ku butaka, izo mu nyanja, izirinda ikirere n'izikorera mu kirere zirinze ubutaka. Umukuru w'igihugu niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo za Algeria nk'uko biteganwa n'itegeko nshinga ryo muri kiriya gihugu. Ingabo za ANP zirimo abasirikare bakuru n'abasanzwe, abasirikare b'inararibonye, reserviste n'abasirikare bo mu rwego rwa paramilitaire. Bose hamwe bakaba ari ingabo 465. ANP ifashwa kandi n'urwego rwa gendarmerie y'igihugu kwageranya na polisi y'igihugu mu Rwanda. Uru rero rugizwe n'abagera ku 180 hamwe n'urwego rudasanzwe rw'abasirikare 5000 bo mu ngabo z'umukuru w'igihugu Garde Républicaine, abo tuzi ku izina ry'abajepe, ziri mu nshingano za Minisiteri y'Ingabo. Urubuga rwa Wikipedia ruvuga ko ingengo y'imari y'ingabo z'igihugu cya Algeria mu mwaka wa 2020 yabarirwaga hafi miliyoni 9.7 z'amadolari y'Amerika, ikaba yaraganutseho 3.4% ugereranyije n'umwaka wa 2019 aho ari miliyari 10.3 z'amadolari y'Amerika. Ingengo y'imari yashyize Algeria ku mwanya wa 24 ku isi, ikaba iya mbere ku mugabane wa Afurika mu kugira amafaranga menshi agenewe ibikorwa by'ingabo z'igihugu. Ku bijyanye no kugura intwaro, iki gihugu cyari gishingiye cyane ku Burusiya, icyari ubwami bw'Abasoviete mbere yo gusenyuka. Ariko kuva ubwo bwami bwajya kurangira nyuma y'intambara y'ubutita, Algeria yatangiye gushaka izindi nzira zo kubona intwaro. Yegera ibihugu nk'Ubudage, Ubutaliyani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Nubwo bimeze bityo ariko ibikoresho byinshi by'igisirikare cya Algeria bikomoka mu Burusiya.
kandi byarushijeho kwiyongera ubwo hasinywaga amasezerano akomeye 2006 yo kugezwaho intwaro. Uretse kugura, igisirikare cya Algeria gikora bimwe mu bikoresho by'intambara ubwacyo, harimo ubwato bukoreshwa mu gukurikirana umutekano mu mazi n'ubwato buto bw'intambara ku ngabo zirwanira mu mazi, hamwe n'imodoka z'intambara zitwara abasirikare ku ngabo zirwanira ku butaka. Guhera mu mwaka wa 2000 igisirikare cya Algeria cyatangiye gahunda yo kugirwa umwuga hagamijwe guhuza n'imikorere mpuzamahanga, cyane cyane iyo NATO ikoresha. Iyo mpinduka ifite intego yo gutuma Algeria yinjira byimbitse mu mikorere y'ihuriro rya NATO mu gace ka Mediterane. Kugeza aka kanya urwita wumva neza ko Perezida Kagame aba ari imbere cyane mu guhitamo ibihugu bizima kandi byiyubashye mu nguni zose. Unibuka ko kandi Perezida Kagame yashimye ko uru ruzinduko rw'akazi yagiriye muri Algeria aherekezwa n'abahanga afite mu by'umutekano nka Minisitiri w'Ingabo, Umunyamabanga Mukuru w'Urwego rw'Igihugu rw'Iperereza n'Umutekano, tutibagiwe ko ari kumwe na Ambasaderi w'u Rwanda ureberera u Rwanda muri Algeria Dani Munyuza, ugeze kuba komiseri mukuru wa polisi y'u Rwanda, akaba yaranarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda n'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kugeza aka kanya rero ntawuzi ingingo zose zaganiriweho, ariko kuri agenda hajemo iz'umutekano u Rwanda rwaziganiraho neza cyane. Ubwo bihuye na wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ijisho rya mukuru ntizinduka ahubwo riba ryagiye kureba. Algeria ifite abarimu n'abashakashatsi bagera ku 20,000 bari hirya no hino mu mashuri National School of Artificial Intelligence. Perezida Kagame kandi yeretswe imikorere y'iri shuri ritanga ubumenyi mu bijyanye n'ubushakashatsi no guhanga ibishya muri AI Artificial Intelligence. By'umwihariko muri NCA hari abanyeshuri 5 b'Abanyarwanda bigamo kuko baherutse koherezwamo. Ni ishuri ritanga amasomo y'ikiciro cya 2 n'icya 3 cya kaminuza muri Artificial Intelligence and Data Science. Mu mafoto meza cyane kuri X ya Village Urugwiro biragaragara ko abo bana b'Abanyarwanda biga muri NCA basabye ifoto y'urwibutso Perezida Kagame, maze nawe nk'umubyeyi kandi nka perezida wacu twese ati nimuze bana banjye iyo foto tuyifate. Byari byishimo pe. Urukuta rwa X rwa RBA banditse bati u Rwanda na Algeria basinye amasezerano y'imikoranire mu nzego zirimo ubwikorezi mu kirere, kuraho visa, itumanaho, polisi, inganda zikora imiti, uburezi mu mashuri makuru na kaminuza, ubutabera, guteza imbere ishoramari no kwihangira imirimo. Aya masezerano asinywe ku gicamunsi cyo kuri wa 2 nyuma y'ibiganiro byahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Perezida Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi muri Algeria kandi we na mugenzi we Abdelmadjid Tebboune bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru cyagarutse ku mubano w'ibihugu byombi. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda mu gika cyayo cya 4 ari nacyo cya nyuma kigira kiti komeza imihigo Rwanda dukunda, duhagurukiye kukwitangira, ngamahoro asabe mu bagutuye, wishyira wizane muri byose, urangwe n'ishyaka utera imbere, uhamye umubano n'amahanga yose, maze ijabo ryawe riguha ijambo. Soje ngushimira wowe wabanye natwe muri iki kiganiro.